خێزانەکە ئاوارەیەن شنگالێنە. نێزیکی 8 ساڵانە li kempa şariya Akincinê. Semyanê Xêzanê yê bêkare. Piştbestina wan li ser wî pareye yê ku rêkxirawa WFP ya nêvdewletî mehane pêş ahên xarnê ve dida wan. Wan zaniye ku ew pare dê hête qutkirin. Vî nûçeyî barê wan girantir lê kiriye. خودی برا تاثیر مزن ویل ما بیه اما خودی واقعی که گویی ایمن نه نفس المال مدینا خودی شغل عمل نینا خودی که قد کرن تاثیر مزن ویل به هزارا و کم هین الوی کم پیدا عطال بطال شغل نینا تعدای که گلک یم مزن خودی طلبیا ما هایبو خودی منافع قد بکن حقا قد کرن آوا تاثیر مزن گلک ویل خلقه ایما بی Rêveberiya koç û koçberan û bersivdana qeyranan lê parêzgeha Duhokê di peywendiyan da ye da ku pêguhûrekî bibînin. Ji ber ku ji bilî rêxirawa WFP, rêxirawên UNICEF û Komîsyona Bilind ya Penaberan jî sexberiya avê bo 5 kempan dikir. Wan jî xwe vekeşaye. Xwe vekeşana rêxirawan, barê rêveberiya wan girantir lê diket. وکیشان وان رقراش راستی برگرانی که مازن با حکومت هریما کردستانی با ریوبری ما کوچ برا حولی می بردوام گل دزگی خیرخوازی برزن وزارت نافخو ام بکارن یو این و حکومت عراقی بین سر خطیش برکو اوا ارکه حکومت عراقی پشتی بوی 8 سال وقتی منظمه سحبت بن الوی حالتی اف آوارش همی خلق عراقنا همی خلق محافظه نینوانا لو ما نشی واجب حکومت عراقی بیت خدمت عوام بکد. رێکخراوە WFP demê nêzîkî 8 salane mehane di navbera 12 ta ku 20,000 dînaran dida her awareyekê di nav kempan da. Wan jî debara jiyana xwe pê dikir. Lê biryar ji navenda wan bû hatiye ku ew pare ji êkî meha bihête qutkirin. Ji ber nebûna karî û rewşa nalebara di nav kempan da, pitiriya akinciyên kempan piştbestin li ser wî pareyê dikir ewê ku pirêka sîmkarta digihişte wan. Weke ew dibêjin qutkirina wî dê kartêkirinê li ser waket. Lewma dixwazin eger hate birîn jî pêguhûrên wê hebin. Eyûb Nisîrî Rodaw, Kempa Şariya.